Muraho neza, murakaza neza kuri sheni yacu, sheni tugenda tubonaho video zigiye zitandukanye zitwigisha gufata neza uruhu rwacu cyangwa se kwigisha ku bijyanye n'uko wafata umusatsi wawe neza, umusatsi wawe ukaba wakora neza. So uyu munsi rero ntabwo ari byo tugiye kuba twakimandaho cyangwa se kwiga cyangwa se kuvuga, turacyari muri wa mwanya wo kuba twakuraho urujijo tugahereza n'ukuri abanyarwanda, kandi natwe ubwacu abanyarwandakazi cyangwa se n'abanyarwanda bari mu gihugu cya Oman bagikoreramo, duharanira uburenganzira bwacu, tunasaba yuko basi twanabona natwe icyicaro hano muri Oman, ambasade yabasha kujya imenya ibibazo twagira bya buri munsi, kuko nta hantu wajya utahura n'ikibazo na kimwe, ariko iyo uri ahantu ufite byibuze na ambasade uhuye n'ikibazo ushobora kugenda ukagera kuri ambasade ukamenyesha ikibazo ufite, bakaba babasha kuba ikibazo cyawe bagikirana. Niba ari ambasade ikwiye kuba yakinjira muri polisi, niba ari ikibazo kigomba kujya muri polisi, cyangwa se niba ari ikibazo gikwiriye kurangirizwa kuri ambasade, ko na ambasade nayo hari uburenganzira iba ifite, ikwiye kuba bitewe n'aho ukorera runaka, ikwiye kuba yabwira abakoresha bawe cyangwa se na kampani runaka wabaye ukorera. So rero ariyo mpamvu byanteye kuba navuga kuri iki kiganiro cyangwa se iyi content mbivugaho, kuko birakabije cyane, birakabije. Ni kenshi n'ibyo cyangwa se mu mazi mwumva tugenda tubona cyangwa se tubona ku social media bivugwa ku bihugu by'Abarabu yuko abantu bagikoreramo badafashwe neza cyangwa se nta buzima bafite, cyangwa se ugasanga imiryango yacu irahangayitse, ibintu byinshi nyine bigenda bivugwa, kandi natwe ubwacu tutari shyashya, ubwacu natwe tugikoreramo tuza tugashaka kuzana indi myitwarire itajyanye n'iki gihugu cyangwa se n'imyemerere yacyo, tugasanga yuko wenda dushobora kuba twataha turi kublaminga iki gihugu tukivuga kwa ko bo batari bugumve ururimi turi buvuge runaka, ako mu by'ukuri hari ushaka kuza akavuga ibyamubayeho biri truth ari byo, ariko hari baza bakavuga ibitari byo, bakabeshya bagashyiramo na butamwa na ngendo. Si ukuvuga ko iki gihugu nta bantu na bamwe bataboneramo ibibazo, barabibona, ibibazo bahura nabyo, kandi ni byiza abafite ayo mahirwe yo guhura n'ibyo byiza bahura nabyo. So rero mu rwego rw'uko dushobora kuba twagira ubuvugizi cyangwa se twakikorera ubuvugizi, twasaba leta y'u Rwanda ikadufasha, ikaduha ambasade inaha muri iki gihugu cya Oman, byibuza nugira n'icyo kibazo ugire naho uhungira, ugira aho uhungira ujya kubwira, kuko hano turi ingeri nyinshi zigiye zitandukanye. Hari ushobora kuba yajya no kuri polisi akivuganira, azi urwo rurimi, azi icyo Cyarabu, azi icyo Cyongereza, ariko hari n'utazi n'icyo Cyarabu, utazi n'icyo Cyongereza, kuko inaha hakorera abantu benshi ingeri zigiye zitandukanye, waba uzi Icyongereza, waba warize cyangwa se utaranize, waba uzi Icyongereza cyangwa se utanakizi urakora. So rero uwo muntu utabasha kuba yakisobanura cyangwa yivugira, niwe ukeneye iyo ambasade, nawe ashobora guhuriraho n'umuntu ashaka kubwira mu rurimi rwe, akamubwira ikibazo afite akamwumva kandi akamusobanukirwa neza, akaba natwe awo ngo akaba yanamukorera ubuvugizi niba ari ikibazo kigomba kugera muri leta kikajya kukigezejwe na ambasade. Iyo ambasade rero niyo igomba kuba yagenzura icyo kibazo nyamukuru ikakivumuza. Wenda umuntu ataje akavuga ikibazo kiwe yahuye nacyo, wenda tugatangira kumutera amabeti urimo urabeshya, ariko ndizera yuko umuvugizi cyangwa se uwambasade ubuvugiganira abanyarwanda bari muri iki gihugu abazi ikibazo uko kimeze. So rero ariyo mpamvu twasaba leta y'u Rwanda basi ikaduha ambasade, kuko birakabije yuko umuntu ashobora kuza akihimbira story yiwe ari kubeshya kandi azi ukuri,
akaba yatuma hari abandi banyarwanda badashobora kuza guhahira muri icyo gihugu, cyangwa se n'abanyarwanda bandi bari muri icyo gihugu bagikoreramo, ugasanga ari guhungabanya umutekano wabo, aratuma ababyeyi babo cyangwa se abatware babo cyangwa se abafasha babo imitima ihangayika. Nyamara turakora bamwe na bamwe kuba bishoboye, abishobora turakora pe, tukanagera kuri byinshi. Imiryango bamwe bagafasha imiryango yabo ikagera kuri byinshi, abana bakiga, ibintu byinshi abantu bakora kuko barahembwa, babona imishahara. So rero ntizimbye mu magambo, ariyo iki kiganiro nanyuma nshobora kuba nkoze kuri iyi channel ikijyanye no kuri uyu mama, tumuvuguruza n'ibyo yaba yaritangarije ubwe kandi azi ko neza abeshya, kandi ibimenyetso birahari. So rero reka mbe nabahereza ibimenyetso by'uwamuzanye, uwo twivuganiye anansaba yuko ngomba gukora ikiganiro, amajwi yiwe nkaba nayashyiramo, nuko bitakunze network dushobora kuba twavugana zigacikagurika. Amajwi yiwe muraza kumva uwamuzanye uko byagenze kugira ngo ave muri urwo rugo agende, ndetse n'umurundi umuzi neza wamurangiraga n'akazi, uzi n'igihe yabyariye, uzi wamenyeshejwe niko yabyaye, akabimenyeshwa biturutse kwa madamu, ndetse na voice note muraza kumva zimwe ziri mu Cyarabu, abacyumva Icyarabu muracyumva, ariko umurundi yakazi yagerageje kubisobanura muri voice note, abatari bugira ubunebwe bwo kubyumva murabyumva, yabisobanuye uburyo n'uwo Mwarabu yamuhamagaye ati ngwino ufate sister wawe. Nubwo wenda tujya muri iki gihugu cya Oman tukitwa yandi mazina, ayo mazina yakoreshejwe mwaho ngaho, aribwo nyuma gufatwa na polisi amaze kubyara umwana ari ku bitaro, aribwo hamenyekanye amazina yiwe Claire, ariyo yamenyekanye, akamenyekana n'igihugu aturukamo, kari igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe muraza kubyumva byose, mu bitege amatwi, ubwo uwo byumva abyumve. Maze kumva izo audio murumvamo izina Sif, ariko izina rya Sif inama murabizi abantu dukunda gukoresha amazina yorohera abantu barabu kugira ngo baguhamagare, ni izina Sif wakoreshaga, ariko amazina yawe witwa Claire, ariyo mpamvu izina ryawe ryagoranye rikaza ryabayeho mistake, rikaza ryanditseho Clear, urabizi neza. So mukurikirane video yose muriyumviramo ukuri, kandi muve no mu rujijo, nta nubwo tuzongera kubiga. Mwaramutse mute Hope, igitondo cyiza, nanjye naramutse neza. Ndashaka kugusobanurira kuri biriya bintu bya Kereri, Uwitatse Kereri. Ndi umwe mu banyarwandakazi nakoranye na Kereri. Kereri uburyo yajemo byose ndabizi, ndashaka kubibasobanurira kubera ukuntu yatanze ikiganiro kwa Sabe ku Isimbi TV abeshya. Ndashaka kubasobanurira ukuri kuri hagati ya Kereri n'Abarabu. Kereri twaramenyanye, aranyandikira ansaba ubufasha, ati hari umuntu wambwiye kuba muri Oman, ndashaka akazi, mfite ibibazo, mfite keredi, mfite umwana, mfite
mfite mama abo bantu ni njyewe bari ku mutwe, ati ndashaka akazi ngo babeho, ati kuko ubuzima tubayeho buragoye. Ambwira ko akora mu kabari hariya za Gisimenti, yabonye akazi kagakora ariko bigoye. Arambwira ati mugenzi wawe wamuhuje nawe, akibimbwira nahise nishyura pasiporo, ati iyi saha mfite pasiporo ndashaka kuza. Rero ubwo ngubwo ndamubwira ati mpereza ibyangombwa byawe. Yewe agira amahirwe, navuga ngo yari amahirwe, mabuja ahita ambwira ngo se ngo nta mushuti wawe ufite pasiporo ko murumuna wanjye ashaka umukozi. Murumuna wa mabuja twari twegeranye neza neza inzu ku nzu, ariko ubwo hari undi munyarwanda nawe wakoraga ku mukobwa waho, nawe twari twegeranye inzu 3 zegeranye. Ndamubwira ati hari umuntu ufite pasiporo, mba ndayihaye mabuja. Aba yeretse murumuna we ashidikanyaho, abona ngo Kerera arakuze, abona afite imyaka myinshi, ashaka kumwanga. Ariko mabuja we wanjye yari umuntu mwiza cyane, yaramubwiye ngo nareke ari wuza ngo kubera ko hari ukuntu tugira urungu, ngo iyo ufite mugenzi we bavuga ururimi rumwe birakunda, ati bakora akazi neza. Nuko bahise bamwishyurira ibyangombwa, tumuha umwagenti wo muri Kenya witwaga Richard, ahita amuzana, baramwishyura amafaranga yose aramuzana. Rero Uwitatse arahagera, turabonana turakorana. Akazi yaje gukora yari abizi ko ari akazi ko mu rugo, kuko nanjye niko nakoraga. Urumva yahereye mu gitondo tukivugana ari mu Rwanda, mbaza mwereka, mfotora, mwereka ukuntu ntetse, mwereka ko ndi koza ibyombo, mwereka ko ndi kumesa. Yaje abizi neza ko ari akazi ko mu rugo. Kereri twahembwaga umushahara umwe, amariyari 80 niyo bampaga, nawe niyo bamuhaga, n'uwo mugenzi wanjye wundi nawe bamuhaga amariyari 80. Twese twahembwaga umushahara umwe. Arahagera baramwishimira. Nyirabuja yari afite abana 3. Noneho ubwo mutigeze mubona avuga nyirabuja mu kiganiro yuko wenda yamusanze kuri polisi, uriya mugore yatorotse bataramubaruza, kuko yahembwe ukwezi kwa mbere, ahembwa ukwa kabiri. Atubeshya ko yohereje kandi atohereje. Bamuhaye ukwezi kwa kabiri, bamuhembye. Mabuja we yaje iwacu aramuzana, turara tuganira, ariko afite akabage kariya gasireyi mubona dukura mu Rwanda, kabaga karimo ibyangombwa. Turamubaza se ko noneho ugendanye akabage bimeze bite? Ngo hoyangu uyu munsi turarara ngo iwabo wa mabuja, ngo mbura ibyo nambara, ngo ubu harimo ikanzu ndi bwambare. Kumbe umukobwa yapanze gutoroka, ariko gutanga location byamunaniye. Abwira mugenzi wanjye wundi ati batanga location gute? Aramubaza ati se ugiye kuyihande? Abamuhaye telefone, amwereka uko batanga location, ariko amuha ifoto y'umuntu agiye koherereza location. Ubwo twari twasangiye iby'umugoroba nka famiye hano muri Oman, murabizi ko famiye yarigeze isangira ibya nijoro. Umugore Kereri anganiriza ibintu byo gutoroka, mugira inama ko bigoranye, kandi iyo ugiye gutaha ufungwa, byose ndabimusobanurira. Ahita anyereka ko yabiretse. Ubwo bari bamuhembye ukwezi kwa kabiri, ariko nayo atayohereje ayafite. Ubwo nyine yahise atanga location bukeye bwaho. Twatangajwe no kumva batubaza aho Kereri yagiye, turumirwa, twibuka ibya ya location, twibuka ibintu yatuganirije, biraducanga. Nibwo twafashe umwanya duhamagara abantu bose bari hano muri Oman, tubabereka ya foto ya wa mukobwa yahaye location. Hahita havamo umuntu atubwira ati uyu ni uwacu Gatsibo, nuko amaze igihe muri Oman mutamuzi, yabanje kuba i Kigali niyo mpamvu mutamuzi, ariko akazi akora atorokesha abantu. Ubwo yamujyanye byarangiye niba mwahisemo mubura, ku buryo twataye umutwe. Ndakubwiye ngo twabuze ibyo dukora, tubura ibyo tuvuga, bakamutubaza. Mabuja aratubwira ati mubwire uwo muntu wamujyanye nimumufatisha amugarure, nta kindi kintu tumushakaho, amusige ku gipangu yigendere, atuzanira umukozi, twamwishyuriye ibyangombwa tumukeneye. Uwo wamutorokesheje twaramwinginze aradutuka, atubwira ibintu bitabaho utakumvisha n'umuntu. Nuko babona twacanganyukiwe. Uwo munsi nagiye kuzana amapurato yo kwaruriraho narateka, kubera kuntu Kereri yadutesheje umutwe, twamubuze kandi bari kumutubaza. Mabuja yaje kubona ko rwose natwe tutariho, bitewe n'ukuntu twari twumiwe, twanamwaye. Kuba ukorana n'umuntu umuvuga ururimi rumwe, mwarangiza ngo ntawe, ngo yabuze mwari, noneho iryo joro mwari muri kumwe.
ubwo mabuja nibwo yabonye ko natwe byatuyobeye, hashize nk'iminsi ibiri tubwira ati rero nimutuze noneho twamuretse ubwo nagende, ariko ntago azabona umugisha hejuru y'uko ataye ibyangombwa bye, hejuru y'uko agiye kandi uwamuzanye atari we umukoresheje, bazamufunga, aho polisi izamufatira izamufunga. Kereri ubwo haje gushira nk'amezi nk'atanu, afata umurongo we nyine akoresha, ashyiramo nimero y'uwo mukobwa wundi, ajya kuri Facebook, arangije aramwandikira, aramubwira ngo aradutuka, adutuka ibintu bitabaho, atubwira ko twe turi injiji z'Gatsibo, turi ibigoryi, we atakorera amareyari 80, ngo hanze akorera ngo amareyari 140 ngo n'130, ngo we ngo afite imishinga myinshi mu mutwe, ngo abantu b'Iburasirazuba ngo turinjije, ngo ntabwo ngo ari umwe natwe. Noneho yongeraho irindi jambo aravuga ngo ambwire ngo ngo umwana wanjye nuwe, ngo nzabitegereze nzasanga nta naho bahuriye, ngo ari njye nawe, ngo nta hantu mpuriye nawe. Ngo urumva uwo mudamu wamuduhaye w'i Kigali yaramutubajije, tumubwira ko twamubuze, tumubwira nyine uburyo abantu bajya hanze bamwe hari abo bicanga, ariko hari n'abajyayo bazi icyo bagiye gukora, ariko ndamubwira ati nkurikije uko nabonye Kerere n'ibibazo yari afite, agahembwa amezi 2 niyohereza amafaranga, akayahereza umuntu umutorokesha, nta mugisha azabona, hejuru y'uko yaje afite ibibazo ntagire n'icyo akemura, akajya kuyajugunya. Uwo mudamu rero baje kuzavugana, aramubwira ngo naravuze ngo abantu baba hanze ngo bajya mu Burayi, ngo bamwe ngo ntago bahashobora, kandi koko bamwe murabizi ko batahashobora, hari abahashobora baba bazi icyabajyanye, ariko hari n'abajyayo bareba hejuru batazi ibyo barimo. Nuko ubwo rero nibwo yanukaga yuko twavuze ko ari indayi, ariko atari ko bimeze, azacyura amafaranga, amaze kugura imitungo myinshi i Kigali, mbese umva avuga ibintu byinshi muri izo voice z'ibitutsi. Twaratuje tubura icyo tuvuga nyine, twumva ko wenda yanafatishije, nuko twabifashe, ariko najyaga mbwira Imana, Imana uzanyereka amaherezo ya Kireri muri Omani. Sinari nzi ko yatashye, sinari nzi ko agikora, nta kintu na kimwe twari tuzi. Ubwo natangaye no kubona Kireri ajya ku itangazamakuru ku Isimbi TV avuga ngo umwana asuwe, umurundi kazi ntawe, ibyo byose nibyo yahimbye, ni ibintu yahimbahimbye agira ngo asabe ubufasha, ariko noneho yakabaye adasebya abantu. Yavuze yuko yaje gukora mu babariste, atigeze aza gukora akazi ko mu rugo, twarabanye amezi 2, inzu kunza amezi 2 yose, aho bajyaga kurara kwa iwabo wa mabuja hari umukozi w'umuhinda bita Manura, barakoranaga, ariko Kirere ari umuntu udashobotse, warurumbiye amafaranga menshi, akazi yari agashoboye, nta nubwo bigeze bamurepotinga ko atagashoboye. N'abana yareraga bamukundaga kubi, kuko yari ashoboye kubatetesha, ashoboye kubaterura, nta kibazo yari afitanye n'umubosi we habe namba. Ubwo mugenzi wanjye wundi yariyongeje muri kontara, iyi saha aracyariyo. Njyewe ubwanjye nashoje kontara y'imyaka 2 ndataha, ndongera ndagaruka ndakora, ariko njyewe ntago nasubiye aho nakoraga, kuko ntago bashoboraga kuntegereza, ni ba bantu badashobora kumara icyumweru badafite umukozi, kandi njye nari mfite ibibazo ngomba kubanza kujya gukemura nibura nk'amezi 3. Ubwo twabahaye umukozi unsimbura, n'ubundi nawe yavuye Ikiramuruzi. Iyi saha urwo rugo nabayemo imyaka 2 rurimo umukozi n'ubundi wavuye i Gatsibo wansimbuye, abanye nabo neza. Kerere aho yakoraga bahazanye umukozi w'umuzungu, urumva bahise banga abirabura, bazanye umukozi w'umuzungu, naramuhasize agiye gusoza kontara ye. Ibintu Kerere byose yavuze ku Isimbi TV ni ukubeshya, ahubwo Sabe umva uzatubwirire Sabe azahamagare Kerere yongere aze avugurize ikiganiro yakoze, niba ari n'ubufasha abusare babumuhe, ariko avugurize ikiganiro yakoze abeshyira Omani. Soza ngira inama Kerere nazumva akeneye kubaho neza muri ino si, azareka ibintu by'akajagari mu mutwe we, yicare hamwe atuze, yitekerezeho, yisubireho, kuko yasaza nabi akomeje kuriya. Umuntu udaha agaciro visa n'itike bamwishyuriye, uzi ko bashatse kutwishyuza itike na visa bamutanzeho, bakareba bagasanga, bagashishoza bagasanga nta ruhare tubifitemo, tutayigeze tumushuka, bageraho bakatureka. Abanyarwandakazi, nasoza mbabwira ko Oman ifitiye abantu benshi umumaro,
mugeze muri Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi mwabona amazu ari Kiramuruzi y'abantu babaga mu ikode tubayeho mu buzima bugoye ariko tuba mu makode kwishyura bitugoye ducuruza Rwanda Revenue kwishyura dufite amadeni hope nakubwira ngo nari mfite Rwanda Revenue deni nari mbafitiye ideni ryo kuva 2018 narananiwe kwishyura ipatante umusoro w'ukwezi warananiye byose byarananiye. Amahoro yanyu meze neza nanjye meze neza ndashima sinzi na mwebwe. Hanyuma ndashaka kuvuga ku bijyanye n'urya mukobwa aheruka kuvuga ko ari umukobwa w'umurundi yamusigiye umwana. Uyu mukobwa yitwa Sifa, izina ry'uwenzi yitwa Sifa, akaba yarambariye ko avuga Munyamirambi kama niyo Munyamiramba sindahazi neza kuraya bahavuga. Dutanguye kumenyana nawe mu ncamake sinshobora kubivuga byose ndabimare reka mvuga ibintu bifise akamaro. Dutanguye kumenyana nawe 2023 ukwezi kwa 10 itariki 7 tumenyane nawe iki gihe yaje ndahujijwe n'umuntu nawe amenambaza yiwe arambara ko ndamusabira akazi ku mugore w'umwarabu cyo ndonera akazi. Hanyuma ndamubaruyeho umugore condition yiwe natanga commission ushaka akazi araguha akazi akini commission naguha. Ambara ko nyamukobwa uyo Sifa w'umunyarwanda avuga ko nta kibazo arakora ku kazi nashaka commission. Hanyuma uyo muntu yaciye inambaza uyo mu za Sifa inambaza Sifa ni uyo mukobwa w'umunyarwanda afise umwana yakuye muri Oman. Inambaza Sifa ndaceze se umwarabu aramuha baravugana aramubararindira akaronga akazi ndakorondera. Hanyuma nyuma yo ngaho yaciye amubarira Sifa yandondeye mu 11 ambarira Latifa yandondeye mu 10 ambarira ko ubu tuvugana ndaragiye ku kazi akiri sindakawe n'ujya mu mama ndakawe n'undi ku kwezi. Hanyuma arambarira ko kuva kigiye tuvuganye mu 10 naciye ngenda ku kazi akini sigaje iminsi mike kugira ngo nkize kwezi nce nahijaza. Hanyuma atashe ijaza mu 11 arantelefona avuga ko uyu mu mama ujya waserukiye ku mwarabu amara ahantu nkora akazi k'amezi 2 navuga nta kibazo naciye ndi ku kazi turabandanye tuyaga kuri telefone neza nta kibazo akinigiye kugira namusabira akazi namusabiye akazi namubarira ko namupresent k'uyo mwarabu ndavuga ko ni umwani wacu ashaka akazi ndamwizeye akazara akazi nta kibazo ikizomunanira ku bijanye no guteka kujanye n'ururimi azombarira nzomufasha. Mu nyuma yo ngaho yarabandanye akazi kuva mu 11 mu 12 mu kwa mbere arambarira Latifa cyo sasa mvuganira n'ujya mugore w'umwarabu avugana n'ababosi wanje kugira ngende ijaza kuronga ikibintu kure kako arambaza wowe warungise kwande nambarira kugenda arungise kwa Durayo Kago nondarungise minamba ndamwinambaza Durayo Kago baravugana haragira aho bavugana ko amanuke ijaza kurunga ikimizigo aramanuka ujya mugore aramuvugira kwa bosi we bose baramuha imisi 2 iyo misi 2 yariyongeye umunsi umwe imisi 3 ijaza. Hanyuma arambarira ko ubu itariki 28 kaba sinibagire no yahembo 28 hagati ya 28 na 5 ambarira ko ubu jewe ndi ku kazi namaze gusubira ku kazi. Aho yasubiye aho kigiye tubonanye yari mu 10 itariki 2023 agiye ijaza mu 12 itariki 30. Hanyuma ashitse ku kazi nanjye ndari ku kazi tubandanye tuyaga ibisazo kabisa. Hanyuma niyo yaziye kumbarira ko jewe ari umugenzi yantumye akatex ndavuga jewe sinshobora kuronga akatex warasinze aho babugurishe arambarira kungirira ingufu ndo ya akatex umugenzi afise ikibazo agomba ataye mu Rwanda akina ariko arakeka ko afise inda. Ndavuga jewe umuntu jewe agurisha ibintu bibipodozi ukamugurira amavuta ashobora kugira gute kugira imigambi akakuzanira akatex. Hanyuma ndamumara kuvugana na Durayo Kago kubera ufise namba ziwiwe uzongo uri umukiriya wiwe wamuhaye umuzigo kutorera mu Rwanda baravugana na Durayo Kago aramubarira ko kugira muzanira akatex hamwe n'amavuta birimo amuye yare 25. Hanyuma yare 25 aravuga ni menshi araheba. Hanyuma we aravuga ko yabarevuganye n'uyo mugenzi wiwe yavuze ko no yamutumye akatex ko
amuronderera ahandi ndavuga jewe hariho uwundi nkurirako amavuta reka ndabaha inamba z'uwundi umuhindiya ndamuha inamba z'umuhindiya uyo muhindiya niho bace bavugana abazanira ako gatexi urumva ko we yambaye gatexi ni k'umugenzi wiwe si kiwiwe ni mugenzi wiwe yamutumye kubera yamwizeye ako gatexi karaje barakatora barapima maze kupima agati yawe n'uyo mugenzi wiwe sindamenya ufise inda ninde kubera we yambariye ko siwe ni mugenzi wiwe no afise iyo nda urumva ndamubaza uyo mugenzi wawe ni umurundi n'umunyarwanda mbara ko n'umukobwa w'umunyarwanda mugenzi wiwe sawa hanyuma arandugikira gatexi ndavuga cyose nshobora kubitahura kubera jewe sindagera nkoresha ako gatexi kumenya ko umuntu afise inda arambara ngiririye nguvu undonera umuntu afise ibanga ashobora kundabira ako gatexi ko kafise ikimenyesho ko umuntu afise inda gafise ikimenyesho ko umuntu afise inda urumva arambarira uko hanyuma jewe ako gatexi ndarakarungikiye mwene wacu ari mu Burundi akora no muganga namaze kukamurungikira araraba aravuga uko uyu muntu afise inda ndafata audio y'urya mukobwa ndayirungikira mwene wacu hamwe n'aka gatexi mwene wacu nawe arungika audio amumenyesha ko iyo audio mwene wacu ndayirungikira nyamukobwa uyu Sifa nyine afise umwana mu Rwanda yaradaje ndayirungikira audio mwene wacu ndayirungikira Sifa imenyesha ko ako gatexi kerekanye ko uyu muntu afise inda hanyuma mu nyuma yo ngaho iyo dosiye y'amatexi yavamo tubandanye n'akazi kacu akiri mu nyuma yo ngaho Sifa yaziye kugwara iryinyo umuagent arandondera mwene wanyu wamaye agwaye iryinyo rarenze ndonga pataka yiwe gute kugira ndamutore kwa muganga ndavuga je biya pataka ushobora kumbaza mubazewe akina mayigo yagize aba bose bo bace bamutora kwa muganga baramuvuza iryinyo arakira mu nyuma arasubira incuro zibiri agwara malaria kumbe ikigiye yagwaye malaria ni tusubiye inyuma je kukaruro cyane race maruro ikigiye yambariye ko agwaye malaria bamutoye ku bitaro yaciye gira gute niyo yarafise inda yari kugwara ko kusama urumva yagwaye incuro zibiri amaze kugenda ku bitaro baramuvuza arakira tugumye aguma akora akiri mu nyuma amaze kurenga imisi bandanye urumva ko aho turi umukoka nga 2020 twinjiye 2024 no twinjiyemo mu nyuma yo ngaho twabandaje tuvugana turabagenzi ikibazo afise akakimbarira agize ikibazo ku kazi ujya mwarabo kambara avugana na mwene wanyu afise ikibazo kimeze uko nomeze kubera nije ndamwishinze ndavuga ni mwene wacu mu akazi ndamwizeye se umuntu w'umuguruguru hanyuma aragira acini mu kwicumi arambara ndagwaye ndarembye cyane pe ndagwanda umbaza ugwayiki ase jewe indiruzuye sinshaka kujya sigenda ku mwanda mukuru numva isesema numva ibizunguzungu sinshaka no kuhagarara kabiri ndavuga usanga ni malaria kubera utashaka kujya ndamubare kugira uronke apeti yo kujya fata umusumari umushire mu mazi uteke niyo karafu uteke ugumunwa ubudabura hoka urumva arambara byose namaze kubikora akini nana kimwe basi itariki 24 mu ijoro arasubira arantelefona arambara ko jewe ndarenje ubu tuvugana ndiko ndaribwa mu nda kuva mu kitondo ndavuga kuri bwa mu nda usanga naho utatonga umwanda mukuru inda iri kuma yuzura iki ukora subira umusumari utekeza namara tekazata umwe ufate umusumari uteke umwe ugumwe ukabikanya urabona ko mu nda arareka kukurya nindi rahoka amaze guteka iyo zata yaramfotore n'isafuriya y'izatambara ndiko ndateka anyereka ko niyo zata avuga ko zata atayizi nambara genda mu biko ufotore unyereke arafotora aranyereka arateka zata ramwe paka saa 6 y'ijoro arantelefona mbona pere yiwe nyinshi ngangu kusema saa 8 y'ijoro 2024 itariki 20 ukwezi kwa 10 itariki 24 mu ijoro buce 25 aho mu ijoro masaa 8 masaa 7 hose yagumya telefone andondera kuri telefone nsanga nyandikiye message ivuga ko ndakurondera kubuze ndarembye bimwe atari ngomba kufa aha tuvugana ndi mu wese jenyene ni kwambariye mu kitondo ndazinduka kubera umugenzi yambariye ko agwaye mu nda ndazinduka ndamurondera ndabura ndavuga birashika ko yazindukiye ku kazi kamwara urazo ko mwarabu n'ugwara ugwaye ugumukora aho mu kitondo namurondeye mu vyose ndamubura gushika saa 4 y'umutaga ujya mu agent arandondeye
ujya mu agent agize gute arandonde telefone ndavuga nditaba telefone mbara Latifa gute amakuru yawe ni sawa mwene wanyu mwavuganye ndavuga je mwene wacu aragwaye ejo twagorobeje tuvugana ndamubara ko agwaye ambarira ko uriko araribwa mu nda n'ubuda buruzuye cyo ndakoze ndamurangiye umuti namurafate zata n'umusumara ateke hamwe ubu aya maudi urabona iki cyanje ndiko ndavuga aha n'amaudi ndayafise amaudi yose ndamurungikiye ndayafise nawe yo yandungikiye uyu mumama ndayafise ariko aramenyesha ko mwene wacu yavyaye arambara amakuru ufise amakuru y'ubunyenya shoshe ujya mwene wanyu yavyaye ndavuga mwene wacu yavyaye yego arambara ndamubara oya arjenzi ko agwaye ijo yakorobeje ambarira ko agwaye mu nda ariko araribwa mu nda avuga ubu tuvugana ari mu bitaro afise uruyoya ndavuga n'ikinyoma arambara kandi kurungikire icumba arimo nani nimero z'icumba arimo andungikira nimero z'icumba arimo n'ifoto yiwe yo yahora mugurisha avuga ubu kurambarira n'ikinyoma suyu mwene wanyu ndavuga n'uyu nyene ndamuzi n'uyu icumba arimo mu bitaro arimo nimero z'ibitaro nizi yavyariyeko arambara mwene wanyu yavyaye afise uruyoya madame wiwe yamusanze mu wese arikora komindura ari mu wese wenyene baramuterura bamutora kwa muganga bashitse kwa muganga yaciye avyara ashitse aravyara amaze kuvyara uyu mugore yaciye amutaho uyu madame wiwe aramusigaho telefone ujya mu agent wanje umuntu wamaye aravyaye shikirawe ico yakoze uyu Sifa umukobwa w'umunyarwanda yaciye ugara telefone yarayugaye ndaramurondeye igihe uyu mu agent wanje ambariye ndamurondera ku telefone isazi ndamubura uyu mu agent wanje aramurondera amurondera amubarira gute ambarira ico nshaka usabe umufashe Latifa umufashe ikintu kinyu warero mwene wanyu afate ave mu bitaro arusubire ijazi kubera akaguma mu bitaro aca mwegera jewe polisi iramufata yamaze kumufata nijo ninjira mu kibazo ave mu bitaro agende ijazi arambara reka basi ndakurungikire nimero za taxi nimero za telefone zi taxi utelefone mu taxi man umubare ko nijo ndakutumye ugende ku bitaro akutore ku bitaro ari umukure mubarire mwene wanyu ave mu bitaro yinjire mu modoka iyo modoka imusubize ijaza aho yaturutse ava ijaza ndavuga ko jewe n'ukuri ko yabinyegeje sinshobora kwanza telefone arayijimije amaze kuzibya telefone umva jewe no motora gute imisi tumaze tuguma tuyaga nawe niyageza ambarira kwa fesinda urabona n'amawodo ndakurungikiye ndakubariye ko ndamurangiye imiti ejo kumugoroba ndamubara fateza tateka nkwe musumara nkwe byose ndabimurangiye nzi ko agwaye ingware sanze sinamenya ko agwaye afise ibisebinda uko yabinyegeje najewe sinoseruka ku bitaro n'amabuja wiwe yamutayeyo ikisigaye we akoresha ubwenge ayugurira telefone avugane n'abantu kugira ave mu bitaro asubire ijaza ujya mu agent wanje yanyishuye ambarira uko mu bitaro ntibashobora kumurekura atari imisi 3 iheze mu bitaro bya Oman nibarekura umuvyeyi kumusumwe imisi 3 iheze niho bamurekura mbega imisi 3 ntiyakwiye imisi 3 yakwiye bace bamubaza uwakurungise ku kazi ninde madame wawe ninde yaciye amutaka ataka uyu mu agent wanje atanga nimero ya telefone polisi iramurondera iramushikanaho niwo madame uyu mu agent wanje niwe yamenye ko uyu mukobwa Sifa n'umunyarwanda jegenda mu president navuze ni mwene wacu yamengana umurundi arambaza ko wambariye ni mwene wanyu nawe akavugana umunyarwanda ndavuga uko bamama baravukana niko nicende gira gute ndisigura ndavuga bamama baravukana si mwene wacu tuvugana mu nda bamama nibo bavukana twege muri Afrika tufise urukundo sipaka muvukane mu maraso bamama nyubavukana mu abari umwene wanyu niko ndamubariye avuga bambariye ko n'umunyarwanda ubu je tuvugana Latifa ngeze muri polisi kubera ujya mukobwa wamaye aramwegeye koko niko yankoreye umuntu ndamufashije kumuronderera akazi ico niyo membo yandishe azi kundega kuri polisi nawe azi ko atafise ikitamburisha nanje namuto yuko nyene ni kubera iki yabanse kuva mu bitaro kuva kare agende ijaza n'umwana wiwe
paka aruhuka ndeze. Ico ndakoze arambarira uko yoho ndayirondeye muri telefone yanje, ndafise telefone zibiri ahantu sindi muhira ndiko iwabo na databuja. Ico ni kimwe. Inamba zo mu Rwanda ndazifise, ngiye muha ku telefone kandi kasifa namba zo mu Rwanda zica ziduka ziwiwe. Umwana ni wiwe nabeshe, umwana ni wiwe, si w'umurundi, umwana ni wiwe. Ubu tuvugana ndafise ama audio y'umu agent yandungikiye igihe avyaye, n'ama audio jewe ndarungikiye mu agent ndiko ndisigura ndavuga fata aya ma audio yanje nukuri uyashire mu Google wumvirize ko jewe ari dose yinda nzi. Ndafise ama audio y'umu agent ambarira Latifa mwene wanyu yavyaye ari mu bitaro, ndayafise. Ndafise ama audio yanje ndiko ndisigura ko uyo mwarabu kuntu jewe sindabizi ko yarafise inda, dose ndafise ama audio. Ndamubara je yaramenda ko agwaye mu nda ariko araribwa ubuta kuruzuye, byose ndayafise ama audio, ndafise icemeza cyose gikwiye. Jewe nukuri cyankijije no jewe ndari kuba ndarafunzwe, ndari kuba ndaratashuwe, ndakijijwe n'ayo ma audio. Ayo ma audio ndarayambariye ndungikira ayo ma audio, ndamurungikira ayafata yashira muri Google, arumviriza ikiyago cyose twayaze nawe, awumva ko mu kiyago na nkuru nzi yo kuba afise inda, nzi inkuru yo kumva agwaye gusa. Nico cyankijije. Yaramemukiye ahemukira n'umuntu atoronderera akazi. Amakuru nayo umwana ni wiwe amurere, umwana ni wiwe. معلش لطيفة، أخبار زينة؟ لطيفة كيف سيستر؟ مال انتي كيف ما يسوي مسكول؟ لطيفة سيستر في بيبي نيو، سيستر في بيبي أمس جيبي بيبي سيستر داخل هوسبيتال موجود. جيبي هذا بيبي ما يعرف وين هي، روحي ما يعرف. أيوة بيبي نيو، مدام داخل سيارة بيبي نيو، هي بروبلم زيادة. أمس فلوس 200 ريال، مدام حاول طلعي برا من هوسبيتال، هي دكتورة يقول له نو تومورو جو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين الحمد لله. iya fi taban muka gablo amisi sawilo sala wagati sana saidia iya gablo amisi muka subuhi wa kalasi habariana tabani batala ai iya fi mishkila mishane mali batala iya mafi shufi damu mafi iji mafi pulu mafi roho ya mama mafi shay kila bariana baadaye hana habari mishana mali pulu hama mama mafi shay mishana mali kaka mafi shay deshi sawi mafi akile pilipili mafi akile asali kila hana habari hata hana Latif pilipili hana mafi akile asali ikulu shay mishana mali sukari kulu shay mishana mali sukari pilipili hana mafi akile iya يقول ما في أكل iya يقول أنا خلاص ما في أكل pilipili ما في أكل مشان ما السكر واجد زين بعدين iya يقول أنا ما في شوفي دم ما في شوف يا شهر 6 أباري شهر 3 4 شهر ما في دم أنا يقول مشان ما في دم كهول أكل pilipili واجد أكل مشان ما السكر واجد كيلا أنا أباري حتى أنا أول كيلا أنا أكل pilipili مشان كيلا شهر 3 شهر 4 ما في شوفي دم lakini ahini mafi akili pilipili akini ahini zeni deshi sawa ana habari mishani malidawa rohe shilu foak protocol jinjibi limon jezar samandari kulu sawi mix sawi mishani mali blender baadaye shorb kila اليوم ada kebsha mali mai kibir ada tawili kila اليوم شرب damu hichi ana barakida awalo ana kila zoza mali ati hada dawa ana يقول ما في دواء تاني هذا بس يقولوا هذا بيت ati firusi roho istiri ما في جيبي روح firusi roho istiri ما في جيبي